سلام سلام زخبركم تحت هذا channel لما أنتي دحرنا وحيك زي تملسكم الله بزح سبب practical كفتان مسكدة مالتي أب تيست سنتر زي حطوات تين تيلميكيشن يشبروين بحصر زبالة حاصير ملسي كم يجيركم تبغى قريبا لكم الله حابيرنا نكتاتل أما كنا مسأتهم فلما حانتي تيلميكيشن كنت حطتيهم حانتها show ميكيشن مالتي show ميكيشن عم نقدر ناخدكم تحطتوها تا تيلميكيشن عسى 4 حطتاتين نحجي قريبين زلهم مالتي قصر حدا tell me how you check that the brakes are working before starting a journey بريك ناس يسرح له ديلن كلمي غزوم جمارنا كمي غيرنا تشيك نغبرت لنا لا بزعبا انتي حتى نالو تصني لكم مسمع يم كاندي انجلش تشغورو مالتي بغي حسمير لنا لكم بزعبا انتي حتى تالو نحفلتكم ملسخ اخت دالو لا تفولو ملو ملسخ ملسو نحل لهم ملو sentence brake should not feel spongy or slack. Brake should be tested as he sort of vehicle should not pull to one side. لأنه ملء ملس نحل لهم كم زيت ملسوا مالتي. ترجمها بريك مرة فوكس خون يبلون ويكم زلع كمثل كسمعنا يبلون مخانو مالتي. ده تبع شيء كم زلع ويزملوا أخوين يسمعنا نروح على ناس فوكس خون. دقنا مكينا كتبقى كلا خنفتنا لنا. مكينا أنا بحدا سايد كزت تقبل عن مالتي. تاب جرين تصحيح هذا brake should not feel spongy or slack يلكم من حمل اسكما دخلتها مالتي نعم right كنت دخلتها tell me where you would find the information for the recommended tire pressure ولنا له الجي tire pressure قبل كله بزعبة tire pressure حتى نعلم مالتي قماس معرخ ندي تنفي حلو ليلن كم يجرنا حبريت أبين ركب دقنا كم يجرنا شت نقبره بلاله how the tire pressure should be checked نتعمل صح بغطى إلى تصحيح على دقنا manufacturer's guide يا مصحف أبسل نرازي لنا مالتي ويكا كار مانوال تبهل where do you find the information نحري لنا كار مانوال ويكا manufacturer's guide نبلا مالتي ويكا ستيكر أب معجو كفتا بيلنا نريو أبتا خلي تسأل زلا كفتا بيلنا ستيكر there is a sticker in here we can check it نبلا نخيلها مالتي how do we check it how do you check the tire pressure إذا بيدو حزواز له device pressure gauge تبهل so the mills and that manufacturer's guide use a reliable pressure gauge كمان لنا ملسله مالتي and ملو ملسخت ملس تدليها قصلو بتصليم تصحيح له check and adjust pressure when tires are cold and don't forget spare tire remember to refit the valve caps قوما زحل كله بنجهودي قال قبل ما نجمعنا كنفتنا لنا نتي spare tire سكوارتا نوع كلاي check نقول لنا مالتي مس ودعناها تنستمو لنا تي valve مالتي مخدن okay ثلاثة tell me how you'd make sure the head restraint مالت نريد زلنا تي نرسنا تدقفنا مالتي is correctly adjusted so it provides the best protection in the event of crash يلنا أجيب زعبانتاي حتى نالو تاني اللي نحن سمعنا head restraint نحن سمعنا ناتا ملسي تاب جرين تتصحف على اللي عندنا at least as high as the eye or top of the ears إذا نحن النام أخلت ملسي مالتي it should be at least as high as the eye or top of the ears مولو ملسها the head restraint should be adjusted so the rigid part of the head restraint is at least as high as the eye or top of the ears and as close to the back of the head as comfortable جي the rigid part يلو ذلو أبتاس إلي كدامين سيدين اللي أخم زلنا مالتي ما أكلاي كفال نايتا head restraint level مسي ناي توب نا إذنا لعلواي كفال إذنا ويكا مس عيننا level خونا لو مالتي ربعته tell me how you check the tires to ensure that they have sufficient tread depth تي قوما كم زني نريو زلنا مالتي tread depth تي حرقو نريو زلنا معرف ندي عمي check نقبر لنا
ድሕሪ ለሚፁ ኣሪጉ ሎ ክቕየር ኣለዎ ማለት እዩ so it should be at least 1.6 millimeter thread dot 1.6 millimeter ክኾን ኣለዎ ብውሕዱ ማለት እዩ and so ኣብ ምልእቲ ሕቶ tell me how you check that the tire to ensure they have sufficient thread depth ዕምቀት እኩል ከም ዘለዎ ከመይ ጌርና ቼክ ንገብር and that their general condition is safe to use on the road general ብሓፈሻ ከዓ እቲ ጎማ ጥዕንኡ ማለት እዩ ጥዑይ ከም ዘለዎ ኣብ ፅርግያ ክንጥቀመሉስ ሕጋዊ ምዃኑ ከመይ ጌርና ንረጋግፅ ማለት እዩ so እዚኣ ዲቫይስ ሒዝዋ ዘሎ ናቱ ቸክ መግበሪታ ብኣ ጌርና ቸክ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ወይ ከዓ 20 ሳንቲም ጌርና 20 ሳንቲም ናይ ዩኬ የእቱ ምስ ኣበልናያ እቲኣ ታሕተዋይ ክፋላ ሰርች ግብርዋ ኢኹም ኣብ ጎግል ከመይ ጌርካ ቸክ ትግበር ኣብዚ ኣይቀረብኩን ኣለኹ ከምኡ ጌርና ቸክ ክንገብሮ ንኽኢልና ማለት እዩ ግን ብሓፂሩ ተመልሲ at least 1.6 millimeter and no cuts or bulges እዚኣ ተይልናዮም እኹል መልሲ እዩ ማለት እዩ bulge ማለት ከምዚ ኣብ ካልኦት ስእሊ ዘሎ ሓቢጡ ክትኮስ ደሊሎ ከምኡ ክህልዎ የብሉን ካት ዝተጀልአ ገለ ከዓ ክህልዎ የብሉን ማለት እዩ ሙሉእ መልሲ ትምልሱ ከዓ እንግሊሽ ሕፅረት የብልኩም ኣብኡ ንሃለኩም ተፃሒፉ so 1.6 millimeter no cuts and bulges of thread depth across the central 3/4 of the bridge of the tire ኣብ 3/4 ናይዚ ጎማ ማለት እዩ ከምኡ ቸክ ክንገብሮ ኣለና and around the entire out of circumference of the tire ማለት እዩ circumference ኩሉ ከባቢ ናይቲ ጎማ ቸክ ክንገብሮ ኣለና ማለት እዩ so በሓፀራ ግን 1.6 millimeter no cuts and bulges tell me how you check that the headlight and tail lights are working you don't need to exit the vehicle okay ደገም ውፃእ የለናኒ ግን tell me how you check the headlight and tail lights are working ብለና ኣሎ ናይ ቅድሚትን ናይ ድሕሪትን መብራህቲ ይሰርሕ ኣሎ ዶ የለንሲ ከመይ ጌርኩም ቸክ ትገብሩ እንታይ ኢልና ንምልሰሉ ንነግሮ ጥራይና ንሪኦ ኣይኮናን መብራህቲ ንውልዖ ደገ ወፂና ከዓ ቸክ ንገብር እዚኣ እታ መልሲ so I would switch on the lights and walk around the car to check it 10 green I would switch on the lights and walk around the car to check it tell me how you know if there was a problem with your anti-lock braking system ብለና ኣሎ ምስቲ anti-lock braking system ተሓጋጋዝ ናይቲ ብሬክ ኮይኑ እታ መኪና ንከይተንሸራትት ዝሕግዛ ማለት እዩ so anti-lock braking system ክብል ከሎ እንታይ እታ መልሲ እንታይ ኢልና ክንቅርቦ ኣለና ማለት እዩ ግሪን ፅሒፍ ኣለኹ እንደገና warning light will show warning light ኣብ ስእሊ ኣኽቢብያ ኣለኹ ብግሪን ABS ትብላ ብራኬት ዝኣተወት ብምሉእ እዚ መብራህቲ ክጠፍእ ኣለዎ ካብቲ ዳሽቦርድ እንድሕር እታ ABS መፅያ እንዳኸድና ከለና ፀገም ገይሩሎ ማለት እዩ so ጋራጅ ንወስድ ኣለና እታ መልሲ እንታይ ትኾን ኣላ warning light will show ABS warning light ማለት እዩ tell me how you check the direction indicators are working you don't need to exit the vehicle እንደገና እቲ direction indicators ፍራቻ ማለት እዩ ይሰርሕ ኣሎ ዶ የለን ከመይ ጌርና ቸክ ንገብሮ ይብለና ኣሎ እዛ ምልክት ኣብ ትራያንግል ቀያሕ ኣታ ዘላ hazard warning light ትበሃል ንዓ እንድሕር ጠቢቕናያ ብኣርባዕቲኡ ብጫ መብራህቲ ፍላሽ ትገብር ርኢኹም እንትኾን ኢኹም ደው ዝበላ መካይን ኣብ ፀግዒ ከምኡ ሃዛርድ ወሊዐን ጠጠው ዝበላ ማለት እዩ ከምኡ ንብሎ ዓምሽ ደገ ወፂና ይሰርሕ ኣሎ ድዩ ወላስ ሓሪሩ ከይከውን ቸክ ከመይ ጌርና ንገብሮ ማለት እያ ተሕቶ so I would press the hazard warning light and walk around the vehicle press ጌርና ዓስ ቸክ ምገበርኩ ኢልና ንነግሮ ማለት እዩ I would ምገበርኩ ንብል ኣለና ማለት እዩ okay ሸሞንተ tell me how you check the brake lights are working on this car brake light እዚ ቀይሕ መብራህቲ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ይሰርሕ ኣሎ ዶ የለን ከመይ ጌርካ ቸክ ትገብሩ ብለና ኣሎ so brake light ደገ ወፂና ቸክ ክንገብሮ ይንኽእል ኢና ምክንያቱ እቲ ብሬክ ፍሬኖ ምስ ሓዝና እዩ ዝውላዕ ተፈኒናዮ ክጠፍ እዩ ሰብ ከድልየና እዩ ሕጂ እንታይ ንብሎ I would ask someone or check reflection on windows ማለት እዩ ብግሪን ፅሒፈን ኣለኹ make use of reflections in windows or ask someone to help ንብሎ ማለት እዩ
Tell me how you check the power assisted steering is working before starting a journey. So steering is steer so malati power assisted steering it's steer so power ስለሰርሕ engine ምስ ወላዕናዮ ፎኪስ ይኸውን engine ጠፊኡ እንድሕር ኣሎ ግን ክጥወ ይክእልኒ heavy ይኸውን ማለት ተሪር ይኸውን ንክጠብዕ ሕጂ እንድሕር ፀገም ገይሩሎ እቲ steer so ኣተስእ ምስ በልናያ ልክዕ ከምቲ ጠፊኣቶ ዝፀንሐት ክጥወ ይክእልኒ steer እዚ steer so ማለት እዩ steering wheel hard ክኸውን የብሉን ወይ heavy ክኸውን የብሉን so እንታይ ንብሎ ተመንሳ steering should not feel heavy ክኸውን የብሉን ንክተንቀሳቅሶ ማለት እዩ عسرته tell me how you'd switch on the rear fog lights and explain when you would use it rear fog light እቲያ ኣብ ድሕሪት ንሪኣ ዘለና ኣብታ መኪና ማለት እዩ ኣዝያ ብርትዕቲ መብራህቲ እያ ግመ ገለ ክኸውን ከሎ ብጣዕሚ ኣርሒቕካ ክትርኢ ዘይትኽእል ምስ ትኸውን ንሳ ትውላዓ እታ መኪና ዋላ ብሙሉእ ተሸፊና ከላ እታ መብራህቲ ጥራይ ካብ ርሑቕ ትርአ ማለት እዩ so እቲ መልሳ እንታይ ኢና ንብሎ when explain how to use it ይብለና ኣሎ ቀደም ኣብታ መኪናኹም ካብ መኪና ናብ መኪናፈላለዩ ነቲ ዝምህረኩም ሰብ ኣርኤን ንበልዎ ከመይ ማዓስ ቸክ ትገብርዋ ግን ማዓስ ትጥቀሙላ when I cannot see more than 100 meters ትብሎ ማለት እዩ or when visibility is reduced below 100 meters ማለት እዩ okay tell me how you switch on your headlight from deep to main beam and explain how you would use the main beam is on how do you know the main beam is on ብለና ኣሎ ማለት እዩ so ካብ deep headlight እቲ ኖርማል ብግዜ ምሸት ንጥቀመሉ መብራህቲ ካብኡ ናብቲ ዝበርትዐ full beam ከመይ ጌርና ንቕይሮ ብለና ኣሎ headlight ቀደም ምስ ወላዕና ሲግናል ንገብረላ ቦተን ማለት እዩ ንሳ ንቅድሚት እንድሕር ደፊእናያ ኣብ ስእሊ ንሪኣ ከም ዘለና ብሉ መብራህቲ ተርእየና ኣላ ማለት እዩ ሰማያዊት መብራህቲ ተወሊዓ ኣላ ቱ ዳሽቦርድ ከምኣ ተርእየና so ከመይ ጌርካ ትውላዕ ምስ ንሪኦ ከምዚኣ ገይረ ውላዓ so how do you know it's on ተይልና there is blue warning light on the dashboard ብሎ ማለት እዩ okay 12 open the bonnet and tell me how you check that the engine has sufficient oil ብለና ኣሎ so ከምዛ ስእሊ ክርእየክመ engine oil እንድሕር ሓቲትና ኣብዚኣ ንሃለት engine oil ፅሒፈላ ዘለኹ ማለት እዩ እዚኣ ዲፕስቲክ ትረኣየና ዘላ እዚኣ ማለት እዩ ንዓኣ ኣውፂኻ ወልዊልካ ምስ ኣእተኻያ ካልኣይ ግዜ ኣውፂኻ ኣብቲ ጫፋ ሚኒማም ማክሲማም ምልክት ኣለዋ ኣብ መንጎ ክኸውን ኣለዎ so እንታይ ኢሉ ንብሎ ንዑ ብግሪን ፅሒፈልኩም ኣለኹ እዚ okay ንዓይ ክትሕልፈኒ ትኽእልና ሕጂ ክትመልሰኒ ካልኦት ንሰምሖ እንታይ ንብሎ take the DPC out I will take the DPC out and clean it with clean clothes and put it back again then when I take it out it should be between minimum and maximum ንብሎ ማለት እዩ እዚኣ engine oil ካልኣይቲ engine coolant እንድሕር ኢልና how do you know there is sufficient engine coolant እንድሕር ኢልናኸ እዛ ጀሪካን እዚኣ engine coolant ትበሃል ምልክት ኣለዋ ኣብዚኣ ብላዕሊ ማክሲማም ኣብ ታሕትኻ ሚኒማም ዝብል ኣለዋ ማለት እዩ so እንታይ ንብሎ it should be between minimum and maximum ብንን ኢልና እንድሕር ኢናያ ይረአዩ እቲ ማርኪን ማለት እዩ okay and show me where is the brake fluid and how do you know there is sufficient fluid እንድሕር ኢልናኸ brake fluid እዚኣ ከመይ ጌርኩም ትፈልጡ እንድሕር ኢልና እኹል ፈሳሲ ኣለዎ ዶ የብሉን it should be between minimum and maximum ንብሎ ማለት እዩ so ብቐሊሉ engine oil እንድሕር ኢልኩም ነዚኣ ኣመልኪትኩም ኣውፂኻ ተእትዋ ብናትኩም ማለት እዩ ብዝኾነ ዋላ ስብርባር እንግሊሽ ጌርኩም ማለት እዩ doesn't matter ፈትኑ ጥራይ should be between minimum and maximum and ሰለስተ መልሰን so ናይ እዚኣ explain ስለትገብርሉ I would take it out wipe it with clean clothes and put it back again and take it out it should be between minimum and maximum that I am explain that number
engine coolant are in يبلكم نزعت ريوا so it should be between minimum and maximum flow مالتي brake fluid يبلكم نزعت ملكته له it should be between minimum and maximum ملسله مالتي